Ikuti terus channel kami, jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke. Lang ka mo tadi. Tangan na ini. Oh, para kayo na. Ngomong na. Diretso mo di ka magali. Ah, ini sige ka mga kamera yan. Mga naglalaki ko dito.
Oh, sekarang mana lagi? Ah, Ini, kan tadi dulu. Oh, ini. Ah, ada. Ya, udah. Stop. Đi. Không. Chỉ có nhiều làm như này đi làm không này. Rồi làm không được rồi nè. Cái cua nó ra là cái này. đang không nghe à? Chứ là nó có được. Oh, iya. Rồi nó. Hold. Hold.
Sao mà làm cái này hả? Hốt. Vậy là một cái nó bao nhiêu mỏ? Lên. Vô đi. Làm chung. Ô, bùa chung. Đưa nó. Kamu 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 kamu
Oke, teman-teman, ini kita juga ya. Terus di sebentar, supaya agar kotoran kita itu terlihat rapi ya. Cuma nanti akan ada lapisan kedua, dimana pada lapisan kedua nanti itu kita menggunakan air semen atau yang biasa disebut dengan acian ya. Nah,
sini kita hanya menggunakan plaster kan. Kenapa saya bilang gitu kan? Karena menurut saya itu plaster itu rapi, kemudian cepat. Contohnya seperti jangan lupa subscribe dan